Uni Samla Stevenson Laurinyang, obalawan haka kadan ka pasifau, haka exam class 12 science stream, bat ude boleh bet puleru apa kemairang Presbyterian Science College. Usamla Stevenson oleh tu, baka jinyat inti ju haka jing pule kam simlalong setia ka lenti ka babaik. Namar hadia bola dan pendap ia ke metric. Napa St. Thomas High Secondary School haka bolawan haka top position ane ka kadan ka banekong du. Udai ban petang ia ka jing pule jung apa St. Anthony's High Secondary School Shillong. Dari syua bercong ia ke board exam. Kata ke class 12 yo ia ke jingpang ke bejur. Bat ulah man paino syarashinong. Hadian bolawan pa syarashinong nama kani ke jingpang bat namar ke jingban jong ke jingduk. Ulah petang biang ia ke class 12 apa Mairang Presbyterian Science College. Bat omcom lepai perkhan wan haka kadan ka basifau haka ni ke exam. Kini ke jing pas ke ju lawan ke jing keman ke college bat kom juru ya principal di kini kai bat kom juru ya kisam la pulu. Te ngakwaru ban ai khuble bat ai nu ya ki bahayeng ki bala kersan nga nadu dang sedang hadu bakut bat ya ke school ru ke bala le ke bala nasnoba ngam wan re school nasnoba ngawan hayeng ki no hikai ki long kum ki kemi ki pa te khamtam i principal zi la long kum i parat zi te nasutunat ya baro bat nasuba nak kadai ke jingkur khu banganyo ban pulih hakani ke school te nak menta jumpi ki class 12 ba yale menta te ngai men CMP ba hoi ni de na bangde mo na Shillong na sorba andre Treston Treminat penokam hok ikapor wadong ba pide national pemyo jing hikai ba andre tutip ba pio ke quality ke babas ba ke jing hikai te penokam hok ikapor na barba nasoba na kaliang jong kinong hikai ba na school kila lelut kat ba kila te kasyong sapi penokam hok ikapor ba wadu jing kerman 3 minute 3 top bit te pinsapoy sa katong. Principal ni college cuba arsan ki oleh tu wa Usamla Stevenson julik tuition setian re plot di man kre dalare bat abo umla lewat jingram uat de jarap jogi kadai ke jing start ke johi namar cimlek man cim tuition kata kadai gue ke bar khot ki ba umla suto wan sikino hikai hirap yu de ke jing pas bah jung kadai kundai persen kadai tristong jong wat ka ai ka bagi no hikai ki le ki long ki ai mun sim ki ai jing ram ki kani kalong karukom ke bahang ni college ni don unjuk wa bagi kena jengi kin ni tuition ikwa bagi kena jengi kin pas bahang ka jong ka jing tristom jong ki bat dari don kanu ke jing not kam ha kanu ke por kin no hikai jengi ilong ki baklo menyarap ki jing ai kuble ki no hikai baro nado ki vice principal ki no hikai ki lam assistant ki bala pembiang na dong sedong saka ba ko man ong ni i kumapi ni ki khna jung ki bon kam barasis ni nomor ke ai bar khot ke ba prescribe ha ke syllabus i priya omtang ki theory an gai ki practical kada kalong nomor ha ke ni ka college ke jung ni kwa ban hikai gini ikna bar khot ba puli science ni i ken ki bagi day i scientist ke bagi ong taki young scientist pan ngis kem ba lepa ke training juki ka bagi new ni ke college lada hadu ka higher secondary kinla man kesan jalan jong ke jing em kila ban em ni ladi kum kinong song snong ki balakam ki bom kmi lenti ke jingarap jong kiwai andre iban yang halaki jong kijat hakano ba benta ka bagi kidon kum ke experience bagi lesson ni bagi kena ke pas dengi kita naik ya kano professional line kena keli kim judan bagi amba inju singho isi tom bar kat bagi simnya kano professional line ke bagi kijet kilong ki job kadau kalong ba ila ayati ya ke foundation ka babiang hangni ila hikai ki hakata or kum badai ban hikai ya ke science bat kata kadai gawe ka bang kai hangni kalong ngim hikai bagi kena ken pulil ndet hikai ki ban sungso ka bagi ong menta ka bagi ong ki conceptual teaching kata kan ba kata daw kalong ba simpori bat ni community ba kini ki kena badan menta
Kini ke kelas 12 ke dan mentah. Ai mensim ni ki, kentu ni ki, bakong kila man job kham sakmat banyo kebin ru. La da ki tristom. Mban bano bala ban khang ya pi. Ban job di ma fi hi bo bo jing kata kalong kendiat katukan ni Usangat uperta ule yok menyakan bat undi usamla pulih haka boleh tu bahadu menta upat rai Asia unik pulih dan nikalan unik pulih baru ong bangi sepen baik syua haying hasem. Persa pilih sekolah di sekolah. Yang metrik ni pas na? Econometric ngapas na St. Thomas Higher Secondary School, Hamairang. So naka division? Class 10. Right. Ngayo top hiyang turo. Maka Class 10. econometric dia top 20. Hoi. Position? First. First position haka metric ru. Hoi. House name? Arajar Arpui. Ada phone ni. Hoi. Comment via top position haka exam SSLC dia usnam ada phone ni. Hoi. Haka por masih pas mo, masih pas ni ka metric Hoi. top position. Kemudian kena nuju tu balik polis Shalom. Kemudian akhirnya di saya pilih sekolah ni security way pas sekolah kamera Shalom. Masendap class 10 nga lalit pulis sa silong. Ki layarap nga lapoy sa silong. Tangba nga klamdon kamat kabukit bukya te nga drop no te nga sa one no sa sinong. Sistem atau apa? Hoi. Hey, pilih sekolah. Nga late St. Anthony's. Kan benar pilih polis Shalom apa kan? Hasilong nga lalit but 11 but 12 nga lasa astang ban to no ika board exams tang ba kamat kam ailat te kunta ban sing ha ban drop ika exam te nga sa one no sesnong ban sumar ba nga sa puli no sesnong iru. Kung tak ada yang dekat primul ni ke bukan tapi sistem nak. Hoi. Tapi warna support pada Science College. Hoi. Si join balik ke kelas 12 balik. Hoi, nga continue biang ika 12. Mana principal ni pilih orang bawa tuition. Kemudian tuition siu kaya benar dia balik. Hoi. Nga klamlate tuition te ladang adon kajing hang type at kinong hikay pat kikloy banyarap te naka kingerap jong kinong hikay high school hit tang kajing 3 minute jong kinong hikay kajing kloy banyarap jong ki te tang kata ten reban late tuition kum balik kiwe te nga klamlate. Kita kan sistem apa mau kabat selambai ti. Kala bat hi da kibanay tang ba mentate mlelesyo. Te kenika kende pi ong mo pi visa yang ke baret fiada kan wat para Si parate ngidon tang arngut tang abad i men ikong ndeng ikong ndeng ya salut te kikun persaru kidon me ipa te ngidon pranik ndai rangut agak juga ye. hoi. Merahi dia pi apa dia kan tak tapi pun lupa masyarakat. Te katate kasyong hakisngi kum hakisngi long school te kakam kendiat ndayok lat te nga krei te namar badon kaying gabarit te ban sukre bun kentaru umyo namar ba ka rit kaying mo ngihaban adjust te ta ngataray da ar hadu sauganta tang bay katapat nga haban lang lelang bat mista ban mir kat bayo. Mentap dia ada konsep sains pi mulut tu dia pan pilih ke jalan ni pure. Ya ka ba mentate ngaban nya kran swahing te ngaban nya piliu jing mot ke bangan lek. Ya ka ba mentate ngampat rai. Lalu siapa punya result empat ya keren ni dapat konsep sains dengan MVS ni engineering na kita ya keren kata. Namar ba nga klembut dur bangan boy biang hakalis mo
te Ah. la shu ai kat bala la shu long kat badon ngala shu ai ba ngala shu shani ablay te ngaklem mudur ba ngan boy biang akalis ng syong to ngan shu le ba kat bangala tingin siapay te na ying ru ki ong to ai le ba tingin siapay dalayo result pat kalong kumno ka result te takum tayo tang ba bandan ni kita kijimut te em ngam dan pada pihak mah. em Ime kan sifat kili ke kami. kia don hai kisu don haying imai ipa ki iparu don jing stom im dala bela te imeru ila ayu te ila kamno kerta dala paben bela tan teba ayu te kan ihman bet kun ki bayar hoi te bat ki don ru ki bayar ap Oh, ngakam. Hindi di ba pas ten sa kapor badan COVID mah. hoi hang tu ko po Nere. dei Pang interview ti yang sa jangan nere. hoi Oh. Antar kan pa keren sport kol do. menta Ah. em ngala don haying Ah, tak. Kalau kami sibuk boleh nak kuis mah. to kulay sibun